gwakia mwisho ire ino wethiritwe uria ku mangavana batatu ba county ero no ale akue na ngavana Gatirau Munya no ale muntu wakue na ngavana Kiraito Murungi na thaiwe akue na ngavana wa Thaiji Kawira Mwangaza ukibangenja bo batatu ure Mwankira Thaiji imutongeri uriko omba kuga wita Edwin kiongozi na iterete Mumero Ngugi njega na nene ire kuoneka Kawira Mwangaza aita Ngugi miaka 2 na Kiraito Murungi itere 5 na Munya 5 Ngugi Kawira Mwangaza miaka 2 na ikurukite Kiraito Murungi na Munya miaka 10 Ngugi miaka 2 ni kuona ni Ngugi miaka 10 ite kuonwa Kawira Mwangaza ni mtu ina mind ya Mumero na mtu kumenye mbia kuvivia yes enyango baba kurwana Kawira Mwangaza kiraba ukira muno 2027 batekeje kwegerwa ndengwa na njira yanyu ya murango nyuma ya koti enda tekedre ndebene 2027 nonto beja kala ipindi biere Kawira Mwangaza ngogire itete na arwa cha barabara cha Meru kumegitaranu ero ngavana akiona wanagweta wakiriri makiri na angacha kontonga bana tiombo kinya ikukawira Mwangaza eta uzikira thina cia mwana inchi na tuka akaithiri yao kobira Kawira Mwangaza akanda maitaro muno yarome bakalire ndibuga tukago imwe gromi yake 10 itwenge mwekoro tekyo turomia mapema tutekeje kwa era hivyo inge 2027 Ibo ya kiongozi na Munya na Kawira Mwangaza yo tuko na muthenya utiomboko yango geta Kawira Mwangaza kabisa arome bawo baire wale arome ba Nairobi antio kuria kiongozi Goria Kawira Mwangaza no kiama kia UDA wana ande mande na UDA to kona pia mali ko batwa bai Kawira Mwangaza toje UDA tukalete William Ruto na Professor Kithure Kindiki iboyaga